Eblisibli apostol Pablo, no coexpochis yu aminkili kapabal rikindi Christ. Salihu Colosenses ut Filipenses, no kotzolok chirishli pabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios, un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan. Li ratin tohjuah kuichi atinak. Salikatyuam. Tzolok salisantilhu, rikin saralux. Ninkela gulbal sa hunjik reheb liqa kanjel tzolok salisantilhu, chiruli shamanain, shqatikib hunjik liqa ak tzolbal utnash holomi, shkoho bangil qachol kahkwi rikin li Christ. Ut lish holomi liqa tzolbal chiruli gutana inashke, chi sa hoq sa qachol sa shkabali qakwa. Sali capítulo 3, versículos 1, 2 y 3 relihu Filipenses, nakataw ebli ratin li apostol Pablo, hun li atin li akshyeho makuchak reheb, lach babanel, rubelach. Kamatagoy nakyo chi shakbal, lishsi brikinain, apanan mahi narakeg. Utki atin akchirish lishkeba lish sahili kachol sa shkabali kakwa, utarinash olop kaut. Lishbenil na koshbok chishkoho bankili kachol rikin liqaqwa Jesus ut magwa rikin chiqahun salqi. Hay nakataw sa versículo 3 nasaho kachol sa shkabali Cristo Jesus uting kakohkoli kachol kahkwirikin linakapanu kahunes marena balsut shqak echikan retal jan runak la ojo puyenam nakakohob li kapabal rikin hunak chik li queen li ishq manak rikin li karunas chechi ili ruchi jojain ut shqak echik retal nak ashal rash tohbal rish shbanunkil hunak li naleb hain manak shlishk ohobankil li qachol uchke bali kapabal rikin hunak chik li kyal ruchi jojil naleb sashnach nak nakakohob li qachol ut li kapabal kakwirikin li qagwa Jesus. Hunchik reheb lishbokbale likishpahnu li apostol Pablo ebliglesa in utkishye ohshib sut chan lisantilhu ut chanchan nak eblach Filipenses nekesh nauchit akal reru karu chiach ish yo chi atinak li apostol Pablo yo chi atinak chirish eblach balak eblach kutunelach balak chan lisantilhu sashtianqeb li tenamit Israel kainaqeb chiroksinkil hun li atin resh kaba inkile eblach balak eblach tikti manak eblineke kutuk li pabal li moko sakal tareru ho eblitsi honasche qelihu Filipenses 3:2 qabiaq linasche che kole rib chiru eblitsi che kole rib chiru lima usak kanjel che kole rib chiru la circuncisión balak udkholi versículo in nakataw hunchik salihu Salmo 22:16 Sutsukin shbane blitzi chan lach salmistarin. Utli profeta Isaías ki atina kahku chirishep hain, hoeble poyenam linka usep shnaleb. Sali capítulo 56 ut versículo 10 relihu Isaías. Utli qaqwa Jesús ki shehku salihu Mateo capítulo 7 versículo 6. Meek eli karu ashal sant rehe blitzi chimoko chekut lelem tsil qol chirueb li aq. Marean chal teshtiq isaroqeb Tesh sutqisi chakrib ut toleshtu pilaish. Ut li apóstol Pedro ki atina kahkwi chirishain salihu segundo de Pedro capítulo 2 21 ut 22. Eblach kutunelach balak sa ebchak likutanaan nawbile bahkwi ruho ebak angel li inka usep shnale li mukocha bilak angel lepta. Ho li nashye nakanep li neke upink lishtzech kwal hunak ho nashye Filipenses 3:2. Likaru jojish kutbal cheku arin li qatzol balhanak. Sa epli igles, kwanke akutunelach balak sa epchik li honalain, li jokep chish kutbal nak ahel ru li circuncisión renak teruk chikoleg. Hun likaru li moko ahel ta chikru chokreheb eblach babanel toh anak kwan. Hain hunjak etalil rikin li qagwa Dios uteblish tenamit nakhter. Abanan chirish lish kamik li qagwa Jesus moko ahel ta chikru
Jonak kesh kubru, ut kesh tukubru, lina lebain, ebli apóstoles, hay nakataw sa kapitulo 15 relihu Hechos. Ut nakulak rakchikunak tachik chililbal renak tatauru, karuchek ishyo kochi atinak, nakanaw nakanakwan jonas chilihu Hechos. Nakataw chikle kakolbal tial sashkaba lish nimal lish rahom ut li rusila li kagwa Dios. Ut moko agel ta chikru li circuncisión. Chanrunak takake iyak ashal kausas bene beblito. Yo kep chikyolak sa li papal, linka nakakuy lao li naktero chikanan chipapank. Chankebli apostolarin. Ut li apostol Pablo, chanchanak yo chishkebalke, hun li chinamukmukil runa le, li nakosh kam chishtaw balru, nak salishkyal palka salika papal haan shke balish sahili kachol sa shkapa liqagwa Jesus. Sali versículo 4 na shkeli apostol Pablo chisahok lechol junsut kuchik ni yehere nak chisahok lechol liqagwa Dios at kaskwitsin nakulak chiru naklao sahak liqachol narataw naktakataw li sa ilchol lehil chehungwakil lima hungwata osok Utsashyankaan, shkulbal li rushtan li kagwa Dios. Shkebal li kapabal rikin jonashchelihu Salmo 5:11. Shkulbal li kosobtesinkili nashkamchak li kolbaib. Shkebal li shakrab li kagwa Dios. Holik aruna berising kere nakchabil kwanko sa li katyuam. Hoakwi inkachisal sa kachol shokbal li sandil hilobal kudan li kagwa Dios. Li nashkanap kere nakturuk chiskyalbal sahil li kachol sa hunkomunil. Rochben le kagwa Dios. Usted katakil ru. Honashtiakilhu Isaías 58:13 ut 14. Shpapankil li ratin le kagwa Dios ud li chakra. Usa le katyu amanakwan. Ashal ra, ashal chaah, nabali rashik li nakanumsili nakakul. Abanan, ninkoshla nakholaat holain, nakatawak kwi honal, li nakik agwi li sahili kachol, ud makwa kakwian. Kau nakingata sa ho kakwili kachol sinaubal, naklikakolbal, sakal kyoong kwank. Naklakolulke, kyoon nakwikwank, rekateng agil sa lihonal naklaotakak. Karon na ramok chakulaat. Renaktatruk rek angkilis sa hilachol, linashkeli kagwa Jesus. Likagwa Diyos of desing kagwe, man Diyos naksinagwash, binichiruli hong kamukain, nagatkoy binis akong jigli kagahil.